Гледате Еден на еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. U septembru sam izveo pjesmu Trebam nekoga. To je bio tada veoma jaki zadarski festival. To je hitot. Jaki zadarski festival je bio. Tad su bili festivali, nastupili su na festivalu Tereza, Džiboni, Oliver, Meri Cetinić. Tad su festivali najdobro. jaki. I te godine ja sam napisao Oliveru tu pjesmu Vrime. On je rekao da ide na festival, da će ići na zadarski festival. I ja sam sebi last minute napisao pjesmu Trebam nekoga. Sviram i dalje u grupi Magazin, super mi je. Pjevao sam neke dvije pjesme na nekim festivalima, ali i dalje sam član grupe Magazin, lijepo mi je. Međutim, dao sam tu pjesmu Trebam nekoga i dolazi prva večer i druga večer i finale. I ta prva večer, ja sam bio 7. i još sam u finale. 10 ih je ulazilo. Fešta, super, ludilo, ja sretan, učio sam, i naravno Oliver je ušao u finale svakako. Jel? I dolazi grande finale. U nedjelju. Ja otpjevam svoju pjesmu i vidim da na pola pjesme dogodi se neka mala čarolija. Ljudi počnu pljeskat. Na sredini pjesme ljudi počnu pljeskat, sad ja ne znam... Uživo se peje, normalno? Uživo, sve uživo. Muzika, orkestar uživo, sve. Da. Sad ja se okrećem da se nije neko popeo na stage, znaš, neki Dino Dvornik, da nije neko to da ne plješću meni. Super. I završi nastup. I ja odem s prijateljima. Ne ostanem više uopće u dvorani. Jer 10-ak prijatelja mojih iz moje srednje škole, prijatelj došlo me bodric. Transparent, Grašo, mi te volimo i to, slatko, super. I jaka je ekipa, ja sam svoje završio za danas, sad idemo negdje malo piti, idemo se zezati. I mi smo otišli bez očekivanja. Nula. I mi smo otišli u jedan kafe bar. U jednom trenutku dolazi moj menadžer, kasnije mi je postao menadžer, Edvin Softić, zjapuren potpuno. I kaže, ulazi, je li Petar tu? Ja kažem, tu sam, budalo. Svašta mi je govorio, sad neću to na telefonu. Ja šta se dogodilo? Jesi ti normalan? Za 10 minuta ima dodjela nagrada, osvojio si prvo mjesto. Ja kažem, ajde Softiću. Lagano sjedi tu, pusti me sa tim zezanjima. On kaže, prvi si. Ja vidim u očima čovjeku, vidiš da nije zezanje. Točno. Ja se dignem, dođem do tamo. Prvo mjesto, imao sam 900 glasova, drugi imao 300. Znači, šta se tu večer dogodilo, ja ne znam, niko na svijetu ne zna. Ta količina magije koja se dogodila. Oliver je osvojio prvo mjesto sa mojom pjesmom Vrime Božje, ali po žiriju. A ja sam osvojio po publici u momentu kad sam se pojavio na stage-u, ljudi su se digli. Digli su se. Kao standing ovation. Ja imam 19 godina. Da. Ja sam doista postao zvijezda preko noći.